ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. पदामा दात मूसा किताब के सरजमे नेमतियत हिदायत ज़ीरो के वास्ता और इसी तरह जवाने बयान हस्त हर चीज़े और हिदायतें और रहमतें ताकि आवती परवरतिगार डिक दिए के सरा यकीन ब्यारंत। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ओए कुरान एक बाबरकतें किताबे के मनाजिल को तक नि हमेशा रंदा बुरुएत और बुतरस से ताकि शुम सरा रहम कनक बीबी تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ایک شما بگوشت قیامتا کے نازل کنک بتک کتاب ہم دوئی ٹولیاں سرا کے آچ اما پیسراں و بیشک کے ما چا آنی وانگو زانگا بے خبر بتگیں چا ای دوئی فرقہ و ٹولیاں یہودی و نصارہ مرادنت بزا اللہ شما مکہ مردمانی نیمگا یہ قرآن پمشا دیم داتا کہ شما سرا دلیل و حجت جاگیر بی و باندہ قیامت روچا شما گورا ای میار پشت مکبی کے مارا ہچ سوج و پنت کنک نہ بتگ پمشا مر رد بتگیں و اگا میں سرا کتابی دیم دیگ ببتیں گوڑا ما چا پیسرگی مردمہ گہتر بتیں نی پس شما ہچ وڑے میاری پشت نکب تک پرچا کہ شما گورا اللہ پیغمبری و قرآن پاک دیم داتگ و دلیل و حجت شما سرا جاگیر بتگ. او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا شما بگوشت کہ اگر میں سرا کتاب رہ دیگ بتیں گوڑ ما چا آئیں جوانتر بتیں نی بیشک کے ات کو سر بیت پشما دلیل چشم پرورتگار نیمگا و ہدایتی و رحمتی نی کائنت ظالم تر چا ہما شخصا کہ یہ دروگ بند کتنت اللہ آیات و مردم منح کتنت چاہی زیرگا زیت ما مزہ دیں ہمائیں کہ منح کنت مردمہ چا میں آیات ہاں بدیں عذاب پہمی صوبہ کہ آہاں مردم منح کتگا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. او ادارا نکنت بید ہمشیے کے بیانت آئین گورا ملائکت یا بیت تی پرورتگار یا بیت تی پرورتگار لہت نشانی ہما روچا کہ کیت لہت نشانی تی پرورتگار کار ندنت ہچ مردمہ یہ ایمان آرک کے پیسر ترہ ایمان نیاور تک یا ہچ نیکی نکتگ و تی ایمان تہا بگوش کے ودار بکنت ماہو اداری گیں زانا آیا ہمیں حیال و تی دل تہا ننداریں تک کہ ما ہما وحدہ ایمان کاریں کہ ملائکتہ بگن دیں یا قیامتہ گو اللہ گندگا ایمان کاریں اگا آئینی حیال ہمشند گوڑا شر سرپت ببند کہ آ وحدہ ایمان آرک کار ندا اگا آچا دوزہا رکک لوٹند گوڑا چا مرگا
و قیامت پیسر ایمان بیارا چئی نشانیاں قیامت مزن نشانی مرادند کے چا قیامت آئے گا پیش دننا بند واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت قیامت اوشتوک نبی تا ہما وحدہ کے روچ چوتی گاربیے کے جاگہ دریت و طلوبی بھی وحدے کے آچا مغرب بزا چا روبرکتا ڈننا بھی و آئیا مردم بگندند گوڑا دراہ ایمان کاران بزا مسلمان بند بلے آ وحدے ایمان آرگ ہچ کسا کار ندا پدا واجہ ہمیں آیت وان صحیح البخاری تفسیر سورة الانعام و یک حدیث یہ تہا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت سے نشانیت وحدے کیا درا ببند گوڑا وا وحدے ایمان آرک کار ندا اسائیں نشانی اشنت روچے درائک چاہیے روگ جاگہا و دجال ظاہر بیگ و چا زمین نا جانوری درا بیگ روایت ابن جریر طبری رحمہ اللہ و تی تفسیر تہا گو و تی سندہ بیان کتگ حافظ ابن کثیرہ ہوں و تی تفسیر تہا اور تگ تفسیر ابن کثیر محقق قاسم بن احمد حاشیہ تہا گوشید کے سند صحیح ہیں تفسیر ابن کثیر طبع دار الرایت الریاض بمراجعت الشیخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله بزاگا یک مؤمنی ہمیں وحدہ چوتی گناہ توبہ بکند گوڑا آئی توبہ قبول کنگ نبی و چا اشیا پد نیکی عمل ہچ بدے مردم دردہ نوارد